uba Marshall Dekhar uwena kinong keshan balarim ka UDP na mawhati constituency but ubasong basa hakashnong maulungkung madagas ngi ula pentikna yelede bawalawan man keshan ya ukertong jong ke BJP mawhati constituency halo kanongrim baw yo ijngai ba ukertong jong ke BJP u Dr. Everest Mersing ude usamla obabiang pura banlong unongelam na mawhati constituency kini kijing shisha bawa ba Marshall Dekhar kum urang ba bat unong kersan barim jong ke UDP na mawhati constituency kila pau mentaga janmin ba kinong elam jong ke BJP kila pniang sobha ya u sya parti BJP ba un ai ya kata ke jing kersan na ke benta u Dr. Everest Mersing kum ukertong ke BJP na mawhati constituency ha ke jing elang ke balalong ha ke office trekam jong ke BJP hanong po ya uba Marshall Dekhar lapriang sobha da upresiden jong ke BJP riboy uba skem biswen lembat upresiden jong ke BJP mawhati mandal uba sanbor rempei lembat ukertong jong ke BJP mawhati u Dr. Everest Mersing bat kiwi kinong ilam ke BJP na mawhati kasinong mawangkung kabangadon mga kadi kasinong kabakhlain maha kapati BJP nadu bastang hadita te kadiwan juga akan kasi manta kam ngam damut thane banong baba banisto parti mo kala banong mar khong pong ne ko perkhat tung phi ba ta ko bisu juga kadiwan nga manta kalong lang ba jong ba hobris bangan ne tua ban gendu yo tahu kandidat jong ka BJP ngam khain ngamong yo parti hindai kumubri ba ko abani tho kata di cha kading kersan ko banong kong kade yo brio ka parti kawan ba larangamon yo brio keperti kamu lah balik kan. Jadi kami nak UDP namar mangam sihab ya kaji saya buat tahu kerja. Ada kata ini. Ngamde isu belum kena dari orang ba. Jadi ada beliau beneru keperti UDP dos sedem yo polar. Rangkat bayi ba ya sarmuksha bom don cuma tabangi buat kerja yo ba don bok ngaburom kumaulang. Yang wat hari kebelah baru hari pedang parti ya ba bayang mengedoru. Ngadon mentah di mengawai ubah don mentah kemudian wan rai usah parti buat banairu ya tiket ke UDP parti kadai kata hagan ni kopor mentah ngam sempoi perkat ban poi kadai ke kom ke bani indai to kami le haga dinglong hi kajite kami la ban don mentah hoi la cibede bro kata kadai bisa kamu deh ban ong marung parti temut ngilale ban ngilaban le sipun bini larang ngam stupid yung beriu temun kamdan di mudi rem ban long pergi lo ndai ke bahak mat kalong ke ban nang ada man tagalong ba nasiu burong nasiu ik yau ba mersing ban hidu upor bangam pala ban iwe do ba mersing kedi kata te betasi awan ban pani thui na layo wan kuble ni me do ba hobris lo persa na kwa chwa ban kuble yo ba kandidat yang lebih kedi banam Bagadeu parti BJP temut nampat sewa hab bandang mentah. Ada icia dah. Banlong kum nong kersan temut ngakloi berkersan. Namar ba u kandidat jong ke NPP lawan ban kedua nga la pun tertai. Te ladang ong balada ngala kendia na ke UDP temut ngawan sepi. Tambah pinde ban pe ti sibun kebut, tak sibut. Ata gele different dah. Jadi we ila menong silbawan mga filam niyo sipo karsanar fotis pa natang sibut teyo ba mursing ro bentang no dangan mga sibut chwa kumunong kersan mudai kumunong kumubrew ng parti that a small grain of wheat comes to add a big production kabamot mental singi dari sing sa jenggan mau ha jing im junga bangla pendap ya kan jing file ya kan nomination ang na DC office nompo kumu official candidate jong parti BJP na mawhati constituency but ni yo snon way you uso ubathyang balawan ban peniso but ni hagne klimat hagne ka district office jongi hangne hapo nongpo tenga ai kublai yau mama Marshall Dekhar banang te na po maulungkong na marong road zone bala klaiwan peniso na bat ka parti jongi kum gadak jong gajing buram yaw na rurong ba nin ayro kani kalama jong seng jungi namar ba nadu manda singi ngakrpat epi mama bapin tray bapin yayat regat lemon nga pin ay boy ay bor tum kuna sala ban salong rurong ba e kublai sibon tenga kwa banong tanggane manadu manda singi imama in salong umuway na kinong ay boy kamtame na gane kadong kathain jong mawdi
But kumjuru ngi wai pai wai ngin ai ding hakti ke bakrau na banta kan ne. Yau palut primro ubala ai kan ne galak kelenti ban yo wai usbai uba sbo bangin bread hakane ke deus sbo jong ke Mauti constituency. Ai ding hakti. Ngamon padong tang kan ne. Ngi baro ngi wan tang ke wai ke thong. Ngi kwa ban ngi trang kum batrang ne riurang ba bakan donno ke jingkela. Ngasungu sisya ba uriurang ba ubalayat bunsnam hakaparti UDP Henry Menta upai syau samla ubadang spe ubadang haban plung hakne ka kendeu ka sbo jong ka Mauti balai namar kumba maihi la kubur ba ikwa bandana hakaparti ka baklain kaparti ka bala ban penurlong ya kijing jong kinong Mauti. Kabangas no tenat na maulungkung habang yang ti sipo mauteri kathong kabanga kwa banga trang dik nadu na po umkra syadu sa sentumau niya ci sya ka surok kabelagum ka surok moy ailan bangan long unong ra yaw sumbai kum kine diberi ki bayu ijngai padai hau uneu khna ken ba uban salong rangba ubala ban marmot niya katai ke jingjot jimpra jo katai surok kermen badakane ke parti jungi bat lada ki nong Mauti ki yo i ia katai ke sra ke bangin den kamban lur ban pendak penbiang ngin pet yang ne sumbai dak parti PJP